Dobro, smo na Inštitutu ekonomskih nauka v Beogradu, pogovarjamo se s kolegom Markom Milkovičem, ki je tukaj direktor. Ta inštitut je zanimiv pravzaprav zato, ker združuje tako ekonomsko znanost, kot tudi naravoslovno, humanistično družbeno znanost, torej raziskovanje zgodovine z ekonomskih aspektov, kar v Sloveniji ni ravno pogosto. Kolega Milkovič se sicer ukvarja z različnimi temami, ena zadnjih je avtomobilizem, kot vidite, se pravi motorizacija v Srbiji, drugače je pa naredil tudi temeljno raziskavo o nuklearnem programu v Jugoslaviji, ukvarja se z vprašanjem elektrifikacije, kompjuterizacije in tako naprej, skratka z vprašanjem modernizacije, in to bo tudi tema današnjega pogovora. Kolega Milkovič, kako radi ovaj institut? Kazao sam da je nešto obično da se udružuje ekonomska i društvena nauka, humanistika, to ne ide baš zajedno u percepciji, barem ne kod nas. Da, hvala. Pa da, ovde institut je već poslednjih par godina, Institut ekonomskih nauka, dakle u procesu neke vrste, odnosno ozbiljne organizacione transformacije koja uključuje ne samo strukturnu transformaciju, nego i neku vrstu opet modernizacije samog rada naučne produkcije i naučnog rada instituta, tako da trenutno smo se negde ustalili na organizaciji od 6 različitih departmana, od kojih su većinom, dakle, naučni departmani koji se bave različitim aspektima ekonomske nauke, dakle, odnosno ekonomije, kao što je digitalna ekonomija, ekonomija blagostanja, makroekonomija, zelena ekonomija i tako dalje. A imamo departman, dakle, za ekonomsku istoriju i teoriju, gde sam ja rukovodilac, koji, evo, nam daje tu neku vrstu, ajde da kažemo, neke šire kontekstualizacije različitih savremenih ekonomskih fenomena, sa naravno određenim pogledom u prošlosti i u prethodna istorijska iskustva, tako da u tom smislu ja često volim da se hvalim, možda neutemeljeno, ali opet volim da se hvalim, da smo mi tu jedan od najinteresantnijih departmana kao zaista suštinski multidisciplinarni, jer pokrivamo različite oblasti i imamo eksperte različitih obrazovanja, interesovanja i iskustava, ali nam je prvenstveni fokus, dakle, na istoriji, ekonomskoj istoriji Srbije, šire naravno Jugoslavije, od perioda, od kraja Drugog svetskog rata pa do danas. To je neki, da kažemo, fokus naših istraživanja. Pa da počnemo sa, recimo, modernizacijom Jugoslavije ili kako se Jugoslavija razvijela. To nije baš interesantna tema više. Uglavnom se misli da to je neka pogrešna prošlost iz koje ne možemo ništa naučiti, sve je bilo loše i tako dalje. Kako je zapravo mogla takva zemlja, koja je bila zapravo agrarna, nerazvijena, za tih, recimo, 40 i nešto godina, a i prije, recimo do sredine 60-ih godina, postati barem srednje razvijena zemlja sa ambicioznim nuklearnim programom, sa elektrifikacijom i tako dalje. Kako je to uopšte išlo? Pa dobro, to se potpunosti slažem sa vama, ima tu dosta i pozitivnih i negativnih mitova o periodu socijalističke Jugoslavije, koje se, makar ja u svojim nekim istraživanjima trudim i jedni i druge da negde i dešifrujem i raskrinkam i predstavim zaista na najprecizniji, najpošteniji naučni način, dakle, kako su stvari i kako su se određeni procesi zaista odvijeli, ali kako god da okrenete i koliko god možda zvučalo neverovatno raznim široj javnosti, period socijalističke Jugoslavije je zaista bio period najvećeg iskoraka kada je reč o modernizaciji na ovim prostorima, bukvalno do sada. Dakle, krenulo se s jednom zemljom koja je bila za početak izrazito agrarna, u svakom pogledu dosta zaostala, iako su ogromne bile razlike u različitim regionima, od Slovenije kao najrazvijenije do Južne Srbije, Kosova, dakle, koji su bili najmanje razvijeni, i te razlike su ostale do kraja zemlje, uprkos ogromnim trudu i ogromnim sredstvima koji su uložene da se one smanje, da se to negde
stanje popravi, da se taj razvoj ujednači. Ali, dakle, govorimo o jednom procesu modernizacije koji je zaista postigao fantastične rezultate, kao što ste rekli, za dosta kratko vreme, govorimo o svega par decenija, mislim koje u istorijskom smislu zaista dosta kratko vreme. I dakle, od banalnih stvari, kao što je detalje svakodnevnog života, dakle, kupovina u prehrambenih namirnica u prodavnicama, do onih koje, do nekih vidljivih, kao što su ovo što ste pomenuli, dakle, neka motorizacija i razvoj automobilizma po delimično američkom, delimično zapadnoevropskom modelu, do i nekih onih manje vidljivih, ali jako važnih ideološko-propagandnih, ali bez ideologije, u pravom smislu te reči, kao što su, recimo, urbanizam i arhitektura. Mislim, dosta je na primjeru videti bivše zgrade CK, Saveza komunista Jugoslavije ovde u Beogradu, koja je i bila dizajnirana svesno da izgleda kao jedan od nebodera, recimo u Njujorku ili bilo kom većem gradu Amerike. Naravno, poređenja su ovde neadekvatna, ali u onome šta je u pravom smislu te reči, ali ono što je bio cilj prikazati je zapravo ta i arhitektura, između ostalog, postizala. Dakle, imamo ukratko u svim sferama društva period najvećeg iskoraka kada govorimo o modernizaciji na čitavom prostoru Jugoslavije. Da, tu je bila i društvena modernizacija, sad se nam događa da zapravo vraća se neki konzervativizam i mnoga društva vratila su se tamo na početak ili još dalje gde su bila. Ali dobro, počnimo, kažemo nešto o nekim specifičkim stvarima kojima se bavite. Recimo ta nuklearna energija. Kako je sa njom bilo? To je bilo teško predstavljivo, jedna ovakva zemlja kao Jugoslavija, a već tamo u 50. godinama razvija neki nuklearni program. Znamo da je sad popularan ovaj film Čuvari formule, ali ipak to je stvar koja istoričari znamo malo dalje i dublje nego što se tu prikazuje. Dobro, slažem se. Hvala što ste za početak pomenuli film, pošto sam bio stručni saradnik na pisanju scenarija, tako da sam se trudio da ga održim u istorijskim okvirima, ili kako sam razgovarao svojevremeno sa Bjelogrlićem, on je često govorio, kaže, ti me uvek spustiš, a ja se razmašem maštovito i u svojoj sferi, ali tu mislim da smo našli neki dobar balans. Ali niste vi izabrali čamac na Tisi? Ne, ja se nisam bavio muzikom, to nije bio moj domen. Ja sam se držao ovih stručnih istorijskog ugla da držimo to koliko je potrebno utemeljeno u realnosti, ali ne treba praviti grešku, naravno to nije dokumentarni film, to je dakle umetnost koja ima pravo i na svoje tumačenje i svoje slobode, ali čak i u tom pogledu mislim da je ispao sasvim dobar rezultat, što negde govori gledanost tog filma. Ali da se vratim na ovaj nuklearni program, dakle, imate jedno fantastično, možemo da kažemo zaista u pravom smislu te reči, herojsko doba, gde Jugoslavija kreće u razvoj nuklearnog programa donekle stihijski, donekle pod pritiskom Sovjetskog saveza, neposredno posle Drugog svetskog rata, bez ikakvih kapaciteta za to. Imali ste bukvalno na prste jedne ruke da izbrojite broj naučnika koji su bili u toj oblasti obrazovani, imali neka iskustva. Najvidljiviji svakako je bio Pavle Savić, Ivan Supek u Zagrebu, tada još dosta mladi Anton Peterlin u Ljubljani. To su bila neka 3 nosioca tog početnog zamaha jugoslovenskog nuklearnog programa i taman su se tako i podelila, odnosno izgradila 3 instituta u Beogradu, Vinča, Ruđer Bošković u Zagrebu, i ja se stalno pobrkam, Jožef Stefan u Ljubljani. Ne, prvo je bilo 48. Vinča, Ljubljana 49. Zagreb 50. U svakom slučaju, da ne idem sad u te detalje, ono što se krenulo se, dakle, ni sa čim, faktički, bez ikakvih znanja. Imate tu dosta anegdota, kako je to svojevremeno u svojoj nekoj autobiografiji pisao Jovo Kapičić, gde su oni sa koferom dolara išli u Ameriku da tajno kupe Geigerove brojače, pa se onda ispostavilo smijurija da to možete da naručite kataloški kao bilo koji uređaj i tako dalje. Bilo je tu dosta i tih anegdota i nekih promašaja i nekih naivnosti,
ali činjenica da je do deceniju kasnije, dakle do 1955. godine, vi ste imali 3 prilično funkcionalna nuklearna instituta, imali ste prvu generaciju školovanih naučnika, koji su već ostvarili neke značajne rezultate i na međunarodnoj sceni, neke čak i male senzacije, i imali ste, dakle, jedan program koji je imao odlične rezultate za kratko vreme i izgrađene kapacitete koje su sasvim odgovarale bilo kojoj razvijenoj, odnosno mogli da budu uporedivi sa bilo kojom razvijenom, recimo, evropskom zemljom. Sad, kada govorimo o modernizaciji, nuklearna energija u tom trenutku je delovala kao neki sveti gral, da će omogućiti maltene besplatnu energiju koja će dati, dakle, taj neki podsticaj daljoj modernizaciji, govorimo na globalnom nivou, kako se o tome govorilo, do te mere da je čak i američki predsednik Eisenhower to reklamirao početkom 50. godina kao neki utopijsku predstavu, kako je govorio, da će biti too cheap to meter električnu energiju koja bi se proizvela u nuklearnim elektranama. To se naravno nikad nije desilo i postalo je baš obrnuto, jedna od najskupljih varijanti, ali dobro, to je druga priča. U svakom slučaju Jugoslavije, naravno je krenulo taj proces upravo sa idejom modernizacije, sa idejom nekom, i to je sad dosta se diskutuje u nauci, ali koji se negde čita između redova, mentalnim sklopom, ajde da tako kažem, ili osjećajem kao da je postkolonijalna zemlja, gde su želeli da samostalno razvijaju, da nisu hteli, znači fokus je bio na toj samostalnosti, na ubrzanoj modernizaciji, sa dosta nekim ambicioznim, čak i preambicioznim planovima, možemo to da kritikujemo, ali i sa nekim fantastičnim rezultatima, ovo što smo rekli na početku, u dosta kratkom roku. A šta je bio uzrok da je taj vojni dio nekako zaprotvorio u civilni? To je bila politička odluka ili kako se to dogodilo? To je otprilike bilo obrnuto. Dakle, zapravo prvo počelo kao civilni projekat i to je negde bila vizija kako je predstavio Pavle Savić. Dakle, on je hteo da u Vinči napravi novi akademski grad koji bi trebalo da zameni sve prethodne akademije nauka koje su postojale na prostoru Jugoslavije. On se protivio tom vojnom dijelu, ili ne? Nekako tamo u filmu se vidi da je rezervisan nešto. U principu da, ali nije da se baš protivio u potpunosti. On je napustio taj jugoslovenski nuklearni program početkom 60-ih, ali više zato što mu je kontrola oduzeta nad daljim razvojem, to je moja procena, nego što je bio a priori protiv nuklearnog oružja. Nije bio ni kasnije mnogo poznatiji kao direktan borac protiv nuklearnog oružja, Ivan Supek, do sredine 60-ih imate dokumenta kod njega u arhivama gde on vrlo otvoreno govori i podržava, kako se intimno osjećao, ne znam, ali dokumenti pokazuju jednu vrlo racionalno prihvatanje tih programa. A zašto nuklearni program, odnosno ovaj vojni deo? Dakle, da, to sam počeo. Dakle, krenuo je kao civilni, sa idejom te modernizacije, da Vinča postane naučni centar na nivou čitave Jugoslavije, koji bi trebalo da obslužuje, po znacima navodnika, čitavu jugoslovensku privredu, naprednim tehnologijama i tako dalje i tako dalje. Naravno, to se nije desilo, ali je, iako Vinča jeste postala, kao i drugi, preostala dva, dakle u Zagrebu i Ljubljani nuklearni centri dosta i danas postoje i imaju svoje programe i neke značajne rezultate, ali ono što je, dakle, dovelo do te neke gotovo otmice civilnog nuklearnog programa i planova i preusmeravanju u vojne svrhe, na prvu loptu deluje jednostavno reći da je sukob sa Staljinom 1948. godine i pokušaj da se nađe neko rešenje koje će pružiti garancije bezbednosti Jugoslaviji. Međutim, iako je deo tog procesa, tek je sovjetski uspešni test atomske bombe u avgustu 1949. godine bio pravi okidač za pokretanje tih direktnih planova da se u što kraćem roku napravi nuklearno oružje. Naravno,
To je nešto što se ne pravi tako lako, što je jako skup projekat. I tu imao u jednom razgovoru sa akademikom Ivom Šlausom je imao sjajnu jednu paralelu, kaže, kako je rekao, kaže, Tito je imao iskustvo da je tokom Drugog svetskog rata sa šačicom polunaoružanih mladića uspeo da ostvari pobedu nad svetskom supersilom kakva je bila nacistička Nemačka. Onda je mislio da će i jednako lako ove naučne rezultate postići takođe sa šačicom mladića, koji do duše su bili dobro, znacija navodnika, naoružani, odnosno obrazovani. Naravno da to nije išlo lako, ali evo ukratko, do sredine 60. godina Jugoslavija ipak uspela da ovlada najvažnijim i najosetljivijim nekim tehnologijama, iako mnoge od njih na laboratorijskom nivou, što zapravo ne umanjuje taj uspeh, zato što je ono što je potrebno da se to podigne na pravi neki industrijski nivo jeste, dakle, pitanje političke odluke i naravno večito pitanje Jugoslavije i novca. Pa da, ta generacija verovala je da može sve, mislim, to je ta energija bila. A zašto se to onda, recimo, razvijalo u Sloveniji? Zašto je Slovenija dobila prvu ovakvu nuklearnu elektranu, a ne druge, recimo, republike? Još danas smo zapravo na tome, da u tom prostoru to je jedine koje postoji. Apsolutno. Pa, to je već više pitanje bilo ovog, kako se zove, razvoja elektrifikacije i proizvodnje električne, potrebe za proizvodnjom električne energije, koje se već do kraja 60-ih, početka 70-ih godina došlo se do kontradiktornih nekih ideja, odnosno strategija koje su se planirale koliko je bilo moguće na nivou čitave zemlje. Problem je nastao u tome što vrlo brzo dolazi svetska ekonomska, naftna kriza, početkom 70-ih i tako dalje, tako da se tražilo koji bi bili alternativni modeli, odnosno koji bi bili izvori energije domaći najinteresantniji. Naravno, ugalj je bio najinteresantniji, ali pre svega u Srbiji sa velikim basenima lignita u okolini Obrenovca i na Kosovu. Dok s druge strane ugalj nije bio pogodan za Hrvatsku i Sloveniju, jer ih i manje više su sve rezerve do tada već bile ili angažovane ili iscrpljene. Hidroenergija, takođe do početka 70-ih znam za Sloveniju podatak da je gotovo 80% kapaciteta već bilo angažovano, tako da tu nije moglo da se napravi neki veći iskorak, izgradnja nekih novih elektrana. Tako da je jedino logično rešenje svakako za Sloveniju, u dobroj meri i Hrvatsku, koja takođe nije imala previše uglja, bila nuklearna energija. To je došlo u kontrast, dakle, i naravno postoji ono što je nepoverenje između republika, jer i to je tema koju trenutno razvijam, dakle, iako je bilo nominalno racionalno, odnosno racionalno bi bilo posmatrati, rezervi uglja ima za nekih 50-70 godina u zemlji, hajde da razvijemo na nivou cele te zemlje na domaćim rezervama, što je i najjeftinije, ali se vrlo brzo, našao sam jedan dokument u Hrvatskom državnom arhivu, već početkom 70-ih se postavljalo pitanje, dobro, u redu, ali, mislim sad ja parafraziram, ali pod uslovom da se ta električna energija pravedno deli na ostale republike. Početkom 70-ih Jugoslavija već u ubrzanom procesu decentralizacije, zacementirano negde Ustavom 1974. i dalje procesu pa i dekonstrukcija, ako hoćete, koje je naravno i doveo do raspada zemlje početkom 80-ih, tako da zašto izbor, jedini racionalan izbor za Sloveniju i Hrvatsku je bilo zajednički rad na izgradnji elektrane, kao što kažete i danas jedina Krško, dok i pre svega Srbija, delom i Makedonija su podržavale ovu opciju baziranu na uglju. I tu je negde gde se dešava rascep i u tim energetskim politikama, koje se naravno prenosi i na širu političku sliku i situaciju u zemlji. Znači, mi imamo jednu elektrifikaciju koja počinje u 40-im i to je dio tog socijalističkog projekta modernizacije, koje zapravo izvode republike. Iako u početku je centralizovan, ali onda svaka republika to
za sebe i onda nemamo, kako da kažem, jednovitog jugoslovenskog plana kako se elektrificirati u budućnosti. Apsolutno, to je pokazalo se kao veliki problem. Prvo, uprkos nekoj ubrzanoj industrializaciji 50. godina pre svega, kapacitete inicijalno, neposredno posle Drugog svjetskog rata, bilo toliko malo da je zaista bilo šta god da se izgradi je bilo korisno. Govorimo o proizvodnji električne energije. Ali onda se zbog nedostatka zajedničke mreže, zbog različitih kapaciteta, ko ima više uglja, ko ima više odnosno vodnih snaga, ko ima raznih drugih rezerva, su se čak je tokom 60-ih i Savezna vlada podržavala da svaka republika treba da bude energetski nezavisna. Kao jedan prvi korak ka nekoj budućoj međusobnoj integraciji. Međutim, ta integracija naravno nikad nije funkcionisala ni na političkom nivou u dovoljnoj meri, naravno, tako ni na ovoj sferi energetike, tako da ima, ja sam nedavno to držao kao neko predavanje, zapravo u Kopru, u ZRS-u, gde ima sa početka 1900, ja mislim 70. ili 71. Našao sam podatak da se Republika Slovenija otkačila usled nestabilnosti elektroenergetskog sistema sa jugoslovenske mreže, povezala sa Austrijom i Italijom u tom trenutku, dok se Srbija paralelno povezivala sa Mađarskom, Bugarskom i Rumunijom. I onda imate paradoks, imate jednu nominalno integrisanu državu sa 6 republika, 2 pokrajine, gde je elektroenergetski sistem rastepljen ka istoku i ka zapadu sa vrlo slabim međusobnim vezama. Da, Slovenija je pokušala da se veže na Bosnu i dosta je investirala u ulje tamo. Ali sa druge strane, Bosanci su kazali, vi hoćete nas držati nerazvijena samo kao jednu sirovinsku bazu i za elektriku i za uglje i za te stvari, a ne da se mi razvijamo. Iako svi njihovi plani baš na tome su bazirali. Tako da i to je bio recimo jedan od tih razloga da je ta elektrifikacija išla nekim svojim putom, iako naravno bi mogla Jugoslavija onim što ima, mislim, dosta dobro. Apsolutno, kapacitetima mogla je da ima i dosta prostora i za izvoz i za dalje umrežavanje i postoje čak veliki značajan i ekonomski i politički kapacitet da postane centralno čvorište u Evropi koje bi povezivalo istok i zapad, govorimo o električnoj energiji. Jedina je imala tu političku poziciju za tako nešto da ostaje, ali pre svega zbog ovih internih nesuglasica i nepostojanja zajedničke, u pravom smislu te reči, energetske politike, taj fantastičan potencijal, tada kada je bio fantastičan potencijal, se nikad nije ostvario, tako da, eto, jedna tema kojom se bavim svakako. Dobro, da nešto kažemo i vašoj omiljenoj automobilizmu. Kako je, kazali ste da taj jugoslovenski koncept modernizacije u automobilizmu, da je zapravo bio nekakva kombinacija. Kako je to išlo? Mislim, u Sloveniji to je sasvim, a mislim i velikim dijelom i na Jugoslaviji, to je sasvim vezano na taj italijanski model. Počeli smo sa Vespama, čak ja imam jednu iz 61. godine koju je otac kupio, pa su onda Fići došli i tako dalje. Znači, mi smo više nekako zapravo kopirali taj italijanski model nego neki drugi. Da, u principu da, ali ne sasvim. Vespa svakako jeste deo nekog italijanskog i šarma i kulture, posebno kada govorimo i nekog originalnog, ajde da kažemo, proizvoda sa svim društvenim konotacijama koje nosi Vespa, naravno. Međutim, koliko god naša inicijalna saradnja i nominalna veza sa Italijom i kada je reč o automobilima je osvedočena, naravno, saradnja sa Fiatom i između Fiata i Crvene zastave, još od 1954. zvanično, je postojala, pa evo i danas je na prostoru bivše Crvene zastave i dalje ta fabrika, sada je u vlasništvu Fiata,
I evo iščekujemo električnog Fiću ili kako sam ga ja nazvao u knjizi Strujadina. Da, to je dobro. Ali vidjet ćemo da li će se, odnosno kada će zapravo biti električna Panda, ali da ne ulazim u te detalje. Zapravo postavlja se pitanje da li je reč o pravom kopiranju italijanskog modela ili u italijanskoj interpretaciji američkog modela. I to je koleginica Francesca Fauri pre sad već 10-15 godina radila sjajno jednu studiju koja je govorila o amerikanizaciji Fijata. Zapravo je Fiat od evropskih kompanija najveću pomoć dobila kao pojedinačna kompanija tokom Marshallovog plana. I pre svega sarađivala gde su njihovi tehničari i inženjeri bili obučavani u Chrysleru pre svega, u Sjedinjenim Američkim Državama, dobijali su podršku i u alatima, i u tehnologiji proizvodnje, i čak i u dizajnu prvih nekih modela posleratnih. Fiat je bio jedan od prvih kompanija koji je izašla sa novim, evropskih kompanijama, koji je izašla sa novim nekim modelima, modernizovanim, a ne nastavkom predratne proizvodnje, među kojima je bio i mali taj Fića, koji jeste ipak proizvod italijanskog društva, proizvod za italijansko društvo i tako dalje. Tako da je zapravo... Dobro, Nemci su imali Volkswagen i tako dalje, Francuze su imali svoj model, tako da... Apsolutno, ali je takođe i Volkswagen je na neki način bio kopija, odnosno nemačka interpretacija američkog onoga, da kažemo, Fordizma. To je u principu bio i Fiat posle Drugog svetskog rata u Italiji i zapravo je bio, čak i postojala neka vrsta, da kažemo, polusvesnog plana izvoza američke kulture, odnosno neke amerikanizacije i kroz automobile, ne samo u Jugoslaviji, jer je Fiat pravio svoje fabrike i u Španiji, i u drugim zemljama, kasnije početak sovjetske automobilske industrije se vezuje za takođe saradnju za Fiat, prva Lada je zapravo Fiat 124, a ne ulazi sad u detalje tih modela, ali je, tako je bilo u Jugoslaviji, tako da je zapravo ono što je neki američki način proizvodnje automobila, onda sa tim idete, dobijate i hteli, ne hteli, dakle i deo te neke američke kulture ili postajete predmet tog nekog procesa amerikanizacije, išli u Jugoslaviju kroz Fiatove automobile. Tako da da, i italijanska, ali i zapravo negde indirektna američka interpretacija, odnosno model motorizacije, koji se u Jugoslaviji dosta uspešno razvio, da je zemlja, jedan podatak koji je dosta interesantan, je otprilike do početka Drugog svetskog rata bila jedna od najzaostalijih, kada govorimo o broju automobila po glavi stanovnika u Evropi. Prvi je došao u Ljubljanu 13. godine. Ne, ranije, ja mislim čak je dalje 1899. ili tako nešto. Možda je došao... Privremeno, kao jedan i koji nije dugo ostao, ali polako dolaze. Baron Kodeli, to je kao zvanični podatak, on je 13. godine bio prvi koji je kupio, ali dobro, to je... Naravno da je neko provozao Ljubljanu i prije ili imao, da. Tako da to su, bila jedna od najzaostalijih zemalja u tom pogledu, mislim jedino Albanija i Bugarska i Turska, mislim da su imali niže te neke stepene razvoja, do kraja 80-ih je bila već u rangu srednje razvijenih zapadnoevropskih zemalja. Tako da to opet kada govorimo o onom procesu modernizacije, vi imate za 30 godina jedan zaista fantastičan skok, gde su neke sredina 60. godina su bile baš prelomne u pozitivnom smislu, gde ja sam našao izveštaj po Beogradu, ali i drugim velikim gradovima u Jugoslaviji su ljudi čekali u redovima da kupe automobile. Ja ne znam kad se to poslednji put ponovilo bilo gde, nove automobile u salonima, da jednostavno skokovi su bili po 70-80% svake godine. Znači, govorimo i ne samo o modernizaciji, nego i u tom pogledu, ali i u jednoj ekonomskoj modernizaciji i naglom ekonomskom rastu, da su ljudi tako nešto mogli da priušte, zaista jedno, na mnogo načina, herojsko doba. Bio je nedostatak automobila, da, i ljudi su pravili svašta da bi ih dobili. O da. Ali recimo,
isto je verovatno problem kao sa elektrikom, to nije bilo nekog zaista jedinstvenog plana, jer Slovenija je ipak dogovarala se sa Renaultem, Bosna je kasnije počela raditi, recimo, njemačke automobile i tako dalje. Znači, kako je zapravo taj dogovor bio sa Fiatom? Inicijalni dogovor je zaista bio, ali govorimo, to je ona, i to je možda trebalo da kažem na početku, da je zaista kada govorimo o Jugoslaviji ne možemo da govorimo, što često, naročito političari na ovim prostorima zloupotrebljavaju, ali i šira javnost, ne možemo da govorimo o jednoj te istoj zemlji sredinom 40-ih, sredinom 50-ih, sredinom 60-ih i do kraja tako do raspada zemlje. Ti skokovi i taj razvoj u svakom pogledu je bio tako brz, pa i čak i političke promene unutar zemlje često dosta duboke, da zaista ne možemo da, moramo da uzmemo u obzir u kom periodu govorimo. Za početak 50-ih to jeste zapravo planiran kao jugoslovenski projekat. U tom smislu da je u startu bilo planirano da različite republike učestvuju, odnosno fabrike iz različitih republika učestvuju u proizvodnji tog čuvenog fiće u crvenoj zastavi, u zavisnosti sad specijalizacije koje imaju. Pa ne znam, recimo Rudi Čajavec iz Banja Luke radio razne neke električne uređaje, brzinomere i tako dalje, i tako dalje. Svetla su rađena, zaboravio sam kako se zvala fabrika u Sloveniji, farovi i tako dalje, pa razne druge komponente. I to je nastavljeno i dalje tokom sve do 80-ih Jugoslavije, Crvena zastava imala preko 200 kooperanata iz čitave Jugoslavije, što takođe odgovara tom nekom američkom modelu ili njegovoj interpretaciji u Jugoslaviji. Međutim, potrebe su bile tolike da su se opet samostalno različite republike uključivale u taj proces. Tako da Slovenija je samostalno sa Renaultom pregovarala, u Bosni je to bio Volkswagen, bilo je u Srbiji i Ida iz Kikinde sa Opelom sarađivala, tako dalje, što su bile načini da se jednostavno iskoristi ta glad, pod znacima navodnika, tržišta i da se plasiraju neki proizvodi i da se izbegnu ogromni porezi, pošto proizvodnja u crvenoj zastavi, generalno domaća jugoslovenska automobilska industrija štićena dosta visokim carinama. Tako da su mnoge od tih kompanija počele, ne tvrdim da je tako bilo do kraja, naravno nije, ali su počele ono kako su tadašnji štampi to nazivalo šrafciger industrija. Oni su kupovali rasklopljene automobile, uvozili ih kao rezervne delove, a onda su imali dovoljno stručne radne snage da ih jednostavno sklope i prodaju kao gotov proizvod. To je Litostro, recimo, radio. Litostro i tako je, da. Renault 8, to je prvi auto bio koji sam ja kupio. Da, ali i druge fabrike tako krenulo i sa Pretisom, mada je Pretis u Sarajevu imao dosta pre toga saradnju proizvodili su neke komponente, tako da i kasnije saradnja, dakle, ta stvornica automobila Sarajevo sa Volkswagenom imale dosta ovih komponenti su se proizvodili lokalno, ali početci su najčešće bili takvi. Vi ste radili tu motorizaciju u Srbiji, jedna debela knjiga. Kako je to, recimo, usporedili sa Slovenijom? Kakve su razlike ili je to jedan sličan proces bio? Mi smo ipak počeli, recimo, graditi autoputeve, što je bio plan krajem 60-ih, već se počelo to ozbiljno, recimo, raditi na tome. Sa modernim autoputevima, da. Pa ja sam se trudio da paralelno, jer iako je naslov knjige o istoriji automobilizmu u Srbiji 1903. do 2023. na naravno period koji je period socijalističke i Kraljevine Jugoslavije i socijalističke Jugoslavije pratim na nivou tih zemalja. Naravno ne do svih detalja, fokus jeste na Srbiji, ali da, razlike su bile velike. Slovenija je daleko bila iznad, kao što i danas, ajde da krenemo bazični podatak po stepenu motorizacije, broj automobila po glavi stanovnika. Kosovo je opet bilo i Makedonija su bile negde na kraju te lestvice, što je potpuno normalno, jer
automobili su generalno i posjedovanje automobila jedan dobar indikator stanja ekonomije. Govorimo pre svega o nabavkama novih automobila, ali i u nekom ukupnom fondu. Tako da, kao što ni čitav ekonomski razvoj nije bio ujednačen u Jugoslaviji, tako je bilo i sa automobilima. I najbolji servisi su bili u Sloveniji i najveći broj automobila i jedno od najvećih tržišta, iako po broju prodatih automobila jeste bila Slovenija u tom periodu. Ne znam da sam odgovorio na pitanje, da sam ispratio. Nisam mislio to što se puteva tiče. Ispostaviti. Da, putevi su recimo bili jedan problem i zbog turizma, naročito do Jadrana i tako dalje, jer kroz Sloveniju teško se prošlo. Znali smo da su ceste bile veliki problem, zbog toga je nastala velika politička kriza 68-69 godina, takozvano cestna kriza, jer Slovenija bila je nekako, osjećala se da je zapostavljena međunarodnim kreditima, iako nije bilo tako, ali politika je to iskoristila. Naravno. Tako da, recimo, broj automobila išao je brže nego što je išla gradnja autoputeva. Ali to je bio fenomen, odnosno problem na nivou čitave zemlje. Imamo naravno onaj već toliko puta pomenjani bratstvo, jedinstvo, prvo povezivanje od Beograda prvo do Zagreba, kasnije do Ljubljane već krajem 40. godina, koji je već do kraja 60-ih bio prevaziđen, odnosno kapacitet mu nije bio dovoljan za broj automobila, što domaćih, plus na to dodate turiste koji su se kretali, i ne samo turiste, tu je već ona stara priča o gastarbajterima, što iz Grčke i iz Turske, koji su kroz Jugoslaviju prolazili ka Nemačkoj, pre svega i Austriji, ali i drugim zemljama. Tako da, često se dešavalo, upravo kada govorimo o ovim ubrzanoj modernizaciji, pa čak i na tom nivou, da vi onog trenutka kad izgradite, završite nešto što je projektovano pre 10 godina, jer to su veliki infrastrukturni projekti, mislim sad ja okvirno govorim pre 10 godina, u trenutku kada počnete da ih koristite, oni već zadovoljavaju, već su na maksimalnom kapacitetu otprilike svojih projektovanih... Pa da, u Sloveniji bilo je planirano za 30 do 40 hiljada automobila, a danas samo u Ljubljanu dolazi dnevno 130 do 140. Upravo to se vidi i u arhitekturi. Sad broj automobila uopšte nije više znak nekog razvoja, nego je znak da ti nemaš razvijen promet, da nemaš recimo taj javni promet, da ti su ti putevi zatrpani i tako dalje. Znači, ono što ste kazali, najviši broj automobila u Sloveniji danas kaže da zapravo mi ne sledimo razvoju, da smo daleko iza njega, 30-40 godina. Dobro, da. Pre svega indikacija neke modernizacije, da, i indikacija ekonomskog stanja društva, odnosno postojanja pre svega srednje klase. Srednja klasa kupuje nove automobile. To je i dalje ostalo. U trenutku kada vam to padne, imate ili naglo skoči, postavljate pitanje šta se dešava, ali i pitanje slobode, koja je jedna od tema koju pričam u svojoj knjizi. Mislim, jedan od najekstremnijih primjera svakako Severna Koreja, gde ni danas nemate automobila u privatnom vlasništvu. Tako da... Da, to je američki koncept slobode. Sedneš u auto i čitav je svet tvoj. Sad, pitanje za sve lokalne političare, naravno, zašto se kasni sa infrastrukturnim projektima koji će da prate taj ubrzani, pre svega vidljiv ekonomski razvoj, ali i generalnu modernizaciju društva. To se slažem, da ni u Jugoslaviji nije funkcionisalo dobro, ne mogu da pričam za Sloveniju, a svakako definitivno ne funkcioniše u današnjoj Srbiji. Mi smo došli da završimo sad do jedne tačke koja će određivati našu budućnost. Znači, sa jedne strane imamo automobile, sa druge strane imamo elektriku i sad je to spojeno zapravo jedan projekat. I kako će to preživjeti, kako ćemo mi sa tom velikom potrebom za elektriku, koja je vezana naravno sad i na transport i na sve, i sve mašine i tako dalje, kako ćemo mi to
imate vi recimo neku viziju sa ovom iskustvom iz prošlosti? Znam da je to za Nobelovu nagradu. Nije isključeno, a neću se buniti za Nobelovu nagradu, ali mora dosta dotle da se uradi. Pa to je odlično pitanje za koje naravno ne postoji konkretan odgovor, ali ajde da vidimo koji su konkretni problemi. Ako bi se prema nekim procenama američke Environmental Protection Agency, ako bi u Americi svi prešli na električna vozila i privatne automobile i kamione i tako dalje, potrebe za električnom energijom bi porasle između 25 i 50%. To govorimo o idealnim procenama. Niko ne zna jer to zavisi od načina upotrebe, generalnog kapaciteta, odnosno potreba i tako dalje, koje nemoguće do kraja predvideti. Odakle dolazi ta struja? To je pitanje. Ili kako se svojevremeno u jednoj emisiji, u emisiji Top Gear, čuvene BBC-e produkcije, Jeremy Clarkson tada razgovarao sa tadašnjim gradonačelnikom Londona, Borisom Johnsonom, gde ga je pitao kao, odakle dolazi struja za električne autobuse u Londonu, kao, pa i štekere. Tako da, pitanje odakle i kako ćemo proizvoditi tu električnu energiju. Kada govorimo o proizvodnji električne energije, naravno da imamo fantastične neke studije o tome kako će kombinacija solarne, hidroenergije, geotermalne, energije vetra je lepo kompatibilna i moći će da nadomesti sve ove prljave tehnologije. Međutim, već smo imali zime 21. i 22. da su se desile zime sa jako malo vetra, sa 0 padavina otprilike, akumulacione jezera prazna, a sunca svakako nema dovoljno zimi. Tako da problem sa tim obnovljivim izvorima energije, ove koje sam naveo, osim geotermalnih, je što su teško predvidivi. A elektroenergetski sistem mora da bude u stalnom balansu. Potrošnje i proizvodnje moraju da budu izbalansirane, da ne bi došlo do velikih iskakanja što se desilo recimo ovog leta na prostoru Dalmacije i Crne Gore. Velika havarija bila zaista i veliko iskakanje čitavog sistema. Jedina tehnologija koja je zelena, a i to je Evropska komisija prihvatila kao zelenu samo uzimajući u obzir nultu proizvodnju ugljen dioksida, bez postavljanja pitanja nuklearnog otpada i tako dalje. Je nuklearna, znači... Je nuklearna, tako da... Bez toga ne možemo. U ovom trenutku idealno bi bilo da imamo ove fuzione nuklearne elektrane, koje su trenutno na nivou, ja mislim da je postignut rekord od par minuta da je fuziona reakcija kontrolisano uspostavljena. Dakle, decenijama smo daleko od funkcionalnih nekih modela. Jedino što ostaje nuklearno. Nuklearno je pitanje zaista dosta kompleksno. Neću da ulazim sad u ove tehničke karakteristike nuklearnih elektrana, ali pitanje izgradnje nuklearnih elektrana takođe pitanje saradnje i do ozbiljne zavisnosti od zemlje od koje nabavljate nuklearne elektrane, zato što to su ipak skupi infrastrukturni projekti koji dugo traju, oni su i danas već projektuju na 70-80 godina rokom trajanja ili nešto manje od toga, ali to je otprilike nešto što se očekuje kao realni vremenski okvir, gde ste zavisni od kupovine goriva, održavanja, rezervnih delova, tako dalje, i na mnogi drugi način ima tu snažnu političku komponentu, tako da to se postavlja pitanje, postavlja se pitanje cene, jer one su jako, jako, jako skupe. To je bilo kod nas, mi bi navodno trebali... Za Krško 2. Da, navodno bi trebali imati referendum za drugu jadarsku elektranu. Ali tu se ispostavilo da bi račun bio takav, ako uzmemo i obzir što bi naravno to bilo vezano tako ili drugčije na korupciju, da bi zbog toga Slovenija propala ekonomski. Odustali su od tog referenduma, jer to je bio... Ali se dogovorila sva politika, iako su posvađani do kraja, svi su se dogovorili. Znači, tu nekako, ja mislim, većina Slovenaca bi poduprla. Nije imala problem sa tim sa energijom samom, nego sa načinom. I pitanje je da li je u ovom trenutku zaista moguće negde nešto tako kupiti da se može to izraditi.
Mogu se kupiti, mislim u jednom trenutku je, odnosno tokom 90-ih i početka 21. veka, američka industrija je dosta stala sa tim razvojem i oni se tek sada polako vraćaju, što ne znači da ne raspolažu odgovarajućim tehnologijama. Kina je u velikoj ekspanziji u ovom trenutku. Ali nije poželjna. Rusija takođe. Tako da, evo i u Srbiji je to vrlo aktuelna tema. Pre 15 dana je definitivno ukinut moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana koje je tu iz vremena Jugoslavije bio na snazi, tako da sad se postavlja pitanje partnera. Velike su šanse da će to biti Francuska i njihove kompanije. Ono što mene brine, što Srbija ima jednako snažne ugovore potpisane sa Rosatomom ruskim i nema sankcije prema Rusiji. Rusija jeste trenutno očigledno vrlo teškim problemima kada govorimo o ratu, odnosno ruskoj invaziji u Ukrajini, ali bojim se da bi, kada govorimo o tom političkom značaju takve jedne odluke, nisam siguran koja bi strana pobedila na nekom javnom konkursu u Srbiji, ako bi ga uopšte bilo. Pošto u poslednje vreme za velike infrastrukturne projekte završavaju se bilateralnim dogovorima, a ne javnim konkursima u Srbiji. Imamo iskustva s time, jer kod nas smo taj T6 koji je na premogu, sad bi ga trebali kao zatvoriti, ne znam, Bože do koje on je ekologista, do 30. godine, mislim da. I to su radili Francuzi, to je bio jedan potpuno koruptivan posao, tako da biranje država sama po sebi ne znači, mislim da će taj projekat biti čisti. Apsolutno, to sad postoje mnogi problemi u ovoj sferi korupcije, što je naravno još jedna od oblasti u kojima Srbija jeste među evropskim šampionima, nažalost. Ali da, kada iskombinujete ta dva jako osetljiva pitanja, jako kompleksna pitanja, koja dugoročno opredeljuju zemlju ili dugoročno opterećuju jednu zemlju, posebno male koje su nastale kao samostalne države na prostoru bivše Jugoslavije, čije ekonomije nisu, čak i mnogo većih zemalja, to su jako, ako govorimo o desetinama milijardi dolara i 10 godina procesa izgradnje, to je samo izgradnja, plus onda eksploatacija i tako dalje i tako dalje. Zaista teška pitanja. Nažalost, u ovom trenutku jedina alternativa tome je ono što se i desilo pre par godina u Nemačkoj, jer nema električne energije, upalite ponovo elektrane na ugalj, termoelektrane i to i dalje, mislim, još nekoliko radi u Nemačkoj da balansira upravo tu proizvodnju. Tako da, što baš se nešto ne uklapa u zelenu tranziciju. Znači, moramo čekati više elektrike ako hoćemo da se vozimo još dalje. A to je jedno pitanje. Drugo pitanje je još mnogo više infrastrukture. Moje lično iskustvo, posle neka putovanja kolima po zapadnoj Evropi, ako nešto vidite Tesla parkirane jedan za drugim odnosno tip pumpama gde mogu da napune svoje baterije, tako da infrastruktura čak ni po razvijenim zemljama Zapadne Evrope nije dovoljno razvijena da bi podržala neku ekspanziju naglu, što nije nemoguće napraviti, ali to takođe košta. Vidjet ćemo kako će da izgleda. I pitanje baterije, ekologije i tako. O tome niko ne razgovara, šta raditi sa baterijom koja je prošla svoj životni vek, kako se to odlaže, gde se odlaže, verovatno u Africi, ali, pa mislim, tamo završava otpad i od stare garderobe, pa da idemo u neke ove zbiljnije toksične materijale, nažalost, ali je tako. Tako da, ima mnogo podpitanja, ima fenomenalnih ideja kako će to biti svet u kome se svi držimo za ruke i vazduh je čist i priroda je nezagađena, ko svako normalan želi, ali bojim se da ćemo se teško u tako kratkom roku odreći nekih industrija, pa čak i automobila, ovakve kakve danas znamo, koje znamo preko 100 godina. Puno hvala. Hvala vam.